Sa panahong di pa kilala, may mundong naghihintay. Nakaraan ay ililihim at pilit mang ikinubli.
Thank you so much, Contingent number 2. That was... Mao ang giila nga progresibong lungsod sa Socorro. Ladies and gentlemen, Contingent number 3 from DepEd Matatag. Bandilyo, giawhag ang tanang nulungulupyo sa sityo bunga nga mangandam kay adunay bagyong moabot. Asaman, kitang tanan, magkinabangay.
Sa bayanihan, ampingan kakanunay, kinsa manog asaman kitang tanan magtinabangay. Amiti sa bayanihan, ampingan kakanunay, kinsa manog asaman kitang tanan magtinabangay. Sukat kani ato hangtod karon ang mga taga Socorro punong sa gugma upan kinahalay. Bisan ang tanan nga mga kalisod ang nabuhat. Kanunay ang taga Socorro magtinabangay.
kinsa man ug asa man kita magtinabangay sa bayanihan ampingan ka kinsa man ug asa man kita magtinabangay. Thank you